Thilha in thuta asei thuta asei thuta asei thuta asei thuta asei koi jin thuta asei na ti thilha in thuta asei ti pa asei lo be da na za na ke zo in ngo ke dai tai pipian sem ngai ke ni ti ve a Satan hi ima ahi laudan pathina dinga pat Bible ayong izat ve ki pansa pathinin Satan hi vantilan hin pathinin sop to liana ne bowe Satan chu ima cha hi laudan pathinin Bible ayong pathinin lagaw bo man cha dara bona ki sei pe ma tu chan gya hi Satan chu pathin to kiwop min na ko de iti kiwop thei dong pathin chu sim pa chula thu ki sei hoyong hi a he koi le lia thila de aval ching khulam su ngol pa hi banga hi nangol mi tu sei hei kon le le chunang nei cho kin ka sei chu ipiham Satan anato alung tup thupi pen chu pathin le thil si mo su khanding pathin lim le mel alopi na zo si sel manga mihim ho le pathin ki khansa hu hin na thua ko na pui mangding ki pana nei sa loading alhagaw hin hu su mangding pathin le mihim ki khansa ding ki chu Satan na to thupi pen a hi chule atti la bula pa na hi ti nga chu wanui pumpi ahin lheplhah hi hi che wanui pumpi hin lhem la pa to chun pathin a ki wok ngai po in na tong khom him ngai pon ipi condition yong le pathin na tong khom ngai him poi pathin Satan chu amang cha in thu pha phung ding elo le mihim te hin na ding elo le nam khat chi khat le phung khat no hin na ding ki pa na ding thu pha phung ne asol khangai him poi tia ka sei pi eng chu na za chana ai wanga pathin chu thil lo si sim pa hi thil ho yong sim pa hi Satan yong a sim pa hi ya cha man a sim pa chan a de man cha thil ha yong a man cha Satan yong a man cha the hi tia sei do pa chu na pi nu chin khulam hichi hin su ngol pa nang chu na hi hilong thil ha in thota sei thil han zo sei ngai poi ta sei pa ko ha chi veta chi na tu sei ki ngai ta chalpu na tu sei ki san jong hello azo se ham chu thilha na sei zo ai chu o ki tholle le pa ai chu azo se nei sa dan ham azo se nei sa dan ham azo se nei sa dan ham azo se nei sa dan thilha in thuta asei hung ki gel ki no na za ta chuna na tu sei chu thil han zo sei bi ham hung ki gel ki no na ti chu na za chuna thil han jong thuta sei nai thila yong ta san the nai hin ta sanin tia nei zol na hi chu ko hem thil ha le pathin na tong kho ma sei do pa chu ke ka ya nang ni ya nang le nang na ki gel do thiam reasoning hin yau khat be na nei thelo ham o gulpi banga zon chi he no na itu sei sa khat sei lo be ta bang da na he milu am gut lo di chu na za hi chi ta bang na hi na sei saw jong ki mial chi but lo wa to lo hong khong pe ni hu chu pathin to thila ki wop ngai poi na ti to chun twan se ki kal di le ta chu reasoning bol tang na tu sei hi mi chinga gi gel ni lo ham chalpu nangol be se ya chalpu ka ti nei chu na pinu alei tula jesu to ki honu dana na gel no ban kanu chabaw ka hole nang chi pian ki gel wan ga ma hin le khaw ba communication tai wan pau jong ku ki pau heta phung do pa ban kanu kaninga jesu mina diabol aman cha dan ka phun do thia hi le nang chu ipia ka bol chom na ki gel ni o thilha se yong di thilha nang thu ta se ti hi bible na hin sim ho ko na ho nazil do hello cho nazam bible ti tamin me tlum gu le le tang nazil do na mun hi chi cho na pinu gul pi ho nu ko na nazil hi cho naza ngai tang chi naza chuna to achu thilhan tu ta sei thilhan tu di sei kiti hi na pinu gul pi ho nu ko na nazil do in bible ko na nazil do ima cham lo ai cho bible hi ta bang thu cha hil kha lo na pinu gul pi ho nu thilha dom le le nu ko na bo nazil do in bible la ko na hi ta bang thuil chu pathin thwa ki mulo he tin he de he chule chilaya thila de eval ching hulam su ngol pa tu sei ngai ke to nei chano mam cha Pag Yesu Krista mas nga jo thilha in thuta asei pag Yesu Krista mas nga jo thilha in thuta asei Jesu Krista mas nga Satan thuta asei ti jo ai le chinen sei pi nge nga yo thilangol pa mak bungge chang som thum le thum ai lo le som thum la khat ha pa na isim pa na hi le Jesu Krista ki bol gen thaya ahung thia ni thum nya tho ding tu sim ho sei ji te ko ma sei pi cho ele Peter hi chu da hi ta bang cho ka hun sa lo de he ti ta banga thu se ya Jesu chu hlamun be ki sai cho thu ta se hi cho ai wa Jesu pin se ya nangin ta salam thu na gelin lagaw thu na gel poi ka ko ma ko ni pot do in
chỉ mang in Satan tia ahipoi cho pakai Yesu Krista masanga Satan in thuta asei he na ti cho thuta sei pa chu ipia Yesu Krista in Satan po do na ti ham ti chun ki chen ta Satan chu mi zo pa hi ato atham athu se ala sa lu si pathin do na hi na thuta asei ta ma ki lang hian lang thu pha sei ta ma ki lang zo siong pathin to ki khan na dingan pathin do na ding na sei hi ti chu ki chen ta a hi ti phon do chu Adam li if ko mani se yong chu thuta anga nei ai wanga pathin do na Hichi ki san chu he thela Satan yang thuta se thila yang thuta se kiti kum chu gen hing na yu bo chu lungyal nei thelo hi gen hing sa ngol zo na thila na ki tio na za cha jin he ta lo gen hing na yu bo chu men he thiam bam hi ta bang lungyal nei lo hi aje chu Isaiah bung khat no hoi si mai le bong chal ho ai lo la gen cho hon apu pa he in kami ten wang keima ahipoi ti cho pathina ko ni ta lo ji a chuna sim pau pathi athu ki sanong ne thei ta lo thilha bo wa no buiwa thilhan tu ta si ti pa chu na ta san na te ding a hi tai na ki til ngol lo cho ngol wa lo di cho KLun kui ho masa ko thu zo se ji om henam pathin nei lo ho masa ko thu zo se ji zo pathin nei lo ho ma sanga thilhan zo se ki ticket mo yong cho hoi la yang ki bot do ki ni tam na lung khap ta wa ai ngol naw hi ji mo loi KLun o KLun thilangol pa na zam ka ko na hi hoi hin ti ro khat be job chu pathin anei lo ji a chu Satan chu ga lu na su mang te ding le pathin to ki khan sa te ding a good dan ham sei te Adam le Eve chu pathin anei lon lo ji a chu Satan chu hung lu na lhep dan ham hin sei mo mong ti Mosi chu pathin in Midian gam thip ma ko na Egypt khupi na glut na mi te na ga pui do ding heta aga sei lai chu ke ham thilo pau thilo leigui ki ham lo ke boy ta Satan amol na bo a het sa chu pathin anei lo je dan ham o sei ti Jesu Krista chu pathin anei lo dan ham chi ya chu gam thip gama chu Satan hunga hung lep dan ham o Peter chu pathin anei lo je dan ham chi ya chu Satan hunga Jesu Krista hamun be dan a thung sia Jesu Satan ati lo na je chu John Baptist zong chu pathin anei lo ja chu Satan in zo thua he lelia herop leng pan alol tan dan ham o Zona chu pathin nei lo dan ham chia chu Tarsis langa jam sa ne ni vi khupia a mission pen to sa te lo ding a gut na je chu ngol wal hit 1 Corinthians bung som chang som la ni nan ki chin ta sei chu if you think you are standing firm be careful that you don't fall ati chu adinga ki ngai tu nei yai la na hluk lo na di win ki chi theyun ati chu pathin thun hagawa hing ho ading hoi chu mi chon si thila nung zu ya thila se yong di ki jo alu sa Satan lep khama sa alo Satan to ki chim khom nang ho tabong chu ni hu cho tabong chu Satan lep kham nang sa ta alo Satan a sei se di sa ni hu cho ai la pathin thua ding changmin le na pathin hin na thu bo si a ata sana phut cha ke ho tabang Bible ta san ho tabang ho loi chu cho Satan in kai lu te ding a gut chu meng wal lo di cho hi ti be se ta mingol hoi ki hopi le jong mingol to ile wala ki bange ki ti ahin ita hi ikoi kit le amayong ahung ki chom che kit ki gon KLun leishi chungai koima ngolum talo het na chi na yan lang lagau thu ta san thu no koima ngolum talo angol ki ti gulpi honun asu ngol ho hi chu ne thiema na pinu gulpi honu ngol dan hi betang hi chingol na hi na ki lo chu veo om chan hi Hichi mingol gulpi honu hin koi ko ma hin jil hamangol na hi vikit no cho hi Apathin hi do siwa Hichi a GMT te tilano ro dan Hindu jin te tilano ro dan ki pang chen hi ka su pi te ba namu chin lo le vikit ta hoitan vikit ta mit lot set in Apathin hi do siwa Hichi a GMT te tilano ro dan Hindu jin te tilano ro dan ki pang chen hi ka su pi te ba namu tab nangol danu chu diabol milhem pa Hinduism sa khu phut do pa hi chen gaw ma chu na lheplhah wa nom chan le na to ke bang chat aki hi ma cham lo chi ya chu thilahu pa na ki ti chu na za a chule chlaya na pinu gulpi honun asu ngol nu tap kong phumi ngol nu jong hi batang
chan hi ama hela van pau thoda na ki nei ya angol dan hi ki da liu cho namwa nangol dan hon ke bang chat cho vetang chi ayo te la sabian de pa ho pathet allo halala alol tang ta ching cha ave pa alol tang ta ching cha ave pa alol tang ta ching cha ave pa ching cha ave pa thal thuk hi chi cho ham van pau na tiu cho ni si al hagau thing chang ho pau dan chi cho ham van gam kai ka hitawe pathin o za jing te ka hitawe mi ping tha ka hitawe pathin tom khom te ka hitawe tyo kam chang chu chu dan ham KLun Thilha pa na kam chang u hin Thilha ka hi ve ti ro na phu na cha pathin ho na hi lo da no diabol lheplhah mi lavai mi ngol mi tanang mi karet ki su tu na ngan ni te ki chen ta phon lo cha ye chen ching thai ta so ka sei nom pen chu hichi lyrics hi pups elo le munda hichi gmf dia ya testimony hung ki sei hwa ko na min pathenin iki thopi na tia ki pa ta amin lopi ta sei le anang ho mama adem ho mama to nup nanan si mo bu cho lyrics ho khu vetango testimony lo pi ta im phunga na gel ho jang Thilha ho hichi thu hin ji ala in si mo jang Thilha ho ya chu tot na ki nei na ho Thilha pun nei lheplhah na ho akinui zat na ho chu kilo pi sa ta pathin na to na na gel wa lan en gi si mu cho kanui zat lo le anui thei de kanui na lai diu reels bol thei theong ka bol ni alarm de theong ka lam na lai diu chu tu lai min hi bang trending music a dei lai ta anong hoin Thilha ngol la khat na in sim do iti na popular lawa iti kanui zat da diu ke hoin wanui lei si na mi ching pen le angol pen hoi cho tu lai popular pen hi angol a popular pen na pan je wa chu min na troll le leo cho ne na a thu in ji jang ko mi la ji cho a facebook a in post pa ne nam nui zat na ta an ki nei ho mi ngola min na mun ho cha cha hi cha chu na hung lam dot dro chi ti kan nui zat da de hom ka ti cho myang pu anui lo thei lo ka yu chu me kan nui lo za za ban na lai chu hanwe ko nui na lai diu chu me hi chi koi kam chang yo na pathin pa we in sol heta Thilha pu hung ki lop le la ngi idal dul pa chu hi che pa lheplhah na o chang ngani chu la chu hi chi Thilha o chang ho chu no pathin na to da na ga la wa ai chu lo pi ta pathin na to na ta testimony da na ga agial wa pathin na to na lo pi ta da na ga agial wa kimit sa ta mit sing kui kan hung la mu chu iti kan mi da de om ka ti cho anui lo za za ban ka hiu chu thu chang mo mo jang ve tong o chapong ngol the tu kan alungel gel thu mo sei to kilo wi cho hi chu idi kan wi zat da dingo ei pathin hello khat hi le lunghan na ki jep to na sang ta lung di ta chme ei wanga pups alung nieng dan chu a ki neo sa dan chu hi cho zo si cho khop khom ki na pathin na to ma hi ja chu la sim chu la hi chu hui lai ta na lunghan piam anong ho si ma adem ho si ma chu me chi lyrics ho chu thilangol KLun koima cha lo hang lo cho alung hang hi nang ho zo na hiu chu phate ke chan ke heta na hin mu si ho le to na hin mo wa Thilha pu in na hlep ngol dan ho ki chin ta mo ho ben hi ta bong ho cho hin ji do wa na hon ki mit sa theina changa pathin la da na hin gi si wa mi sing kui ka nong lam pau chu min na nui san cho hi cha chu lung han na ding oma ki je pun le ki ve tu na thei dinga ham hi cha chu ipu pau ps un pathin he zap lo hian lang lung lin zap lo hian lang le aza za su do the te ti na thei chan thei dan ham chi thua hi mi dang ho zo in pathin ane je wa he na ngol naw le na phat mon ho zo si min amo thu tha mo vet vet hi ti zo na het de hi chi ni pi vet sam te le criticism na thu thei po ve argument ki ti hi na thu thei po ve ti ki chen ta phon do cha wanui le sit mom pia thagau tu do le ta san tu dol ki ti hi tun sot hin le tun sot thina me ti hi pathin ging hen lang pathin ging lo hi mi yo sin het su ke hi ta bang chan gya ris san namu ne ya chu mi tam ta in sei thi chana sia lunglen ta apil hin ta na min dealable chi chi thu hi ki gi tua ki je tu na ding thua koi ma chan religion thu ha la lo nang ho lei tur ka khel lo hoi ho bung zo si na gi ngam wa nang ho dei lo ba thu se argument kha agin po wa hi le na vun kalip ding tha do ding kap li do ne ti nga na ho lim thewi epm na bol naw hi chin ki chen ta na ki shun na pa thir hi po in Thilha jong hi po in na ki shun na thing nui power e bo e organization power e bo ti hi cho pathin ho na hi lo dan ki chen ta phon do na ale lam khan ki sen lang le
chính mi supporter ta bong na hiu bo cho nom chan hi vet na hi le ai chu thila puang lu ti la ya ahin man cha ma sat pe nang zo koyong chính nuôi làm cái họ lệ town commander họ dấu sĩ cầu hôm mà sát bên na abana pastor evangelist lệ hậu bung lệ hậu sa upo dấu sĩ asu hôm sa cho order bol sa hichu hicha pa na cho hichi lei tur pa chong ke panna ko bruda na ki lep lama chei china ke mana pathi no ke an ki ti sa ain lep la ma sat pen cho chho loi chon hiu chula hi chho loi power pa na cho hichi lei tur khu hung ding hi chula tua chu chu chi pe hi cho ai ya chân ho dei lo ba tu se hu mai phem khat mi khat ahung ni zot na ahung pen zot na hi le pathin thun hi ti na se ye bible thu hi ti zo hi a hi ti at thagau thu do la krista ki pan tu pha to dung zu ya mi hi mi hil team gut ta sanga ipi power ham khat zo a che mi hi mi me thip ding gi ball ding na paw ngam lo al ha ding ti ta banga na mi hin ball pe ching khula mo hi lai thanei na ki la a chang sia mi ta cha gi zo di ai chu i sei ho chen om kim ver ja hitabong power cho thei cho ne thima ai mi ma thila tuila ki bum ngola thila tu se yong di pathini satan jong among jan satan jong tu ta se ti ho loi chen hoi la bible tu ta ba na ki la wa bible thu mi ne hilwa na lungu lin wa ngai lu na di ta iti na nei thei du ngai lu na lhem ngan na zo ngana mi bola hutot ngan le men power ngana ki shunga mi gi le thei bap ngan ni cho chỉ ta bằng chui bộ cho satan mi na lep nào cho ya cho nên cái chị thấy đi ngô phát cái cha bắt thiên thoa cái bul phù đi ngay nó cái gút gút đi thì cái sấy đó nó chỉ ngay lúc na cái cầu na in na rõ sao wa na na sa lâu tê tê wa hele anh cái vật tông bắt thiên in ngol nôm bộ nêu lệ tiền na in su ngol chè chè đi wa Amasa da na hi pupiasi kilit jong kilit sa hoi tho yong a bol na ei le mi kilit sa chu banga alang khana nam pilam kai cho a kilit sa thei mong chu me ei banga hi chi mi kilit sa pa o thilangol KLun hi bangai thu ki sei ni he thiam lo ta hi cho nangol na chi ai nang le nang ki hlem li a nang le nang hi ke to ta gu nei ta chu me ngai tang nan hil ke ngi me thu bung som ni le thum chang som le ni lang hoi wen ala jesu kristan ki chin ta kam chang ta ni sei cho koi jong la mala ma ki choi sang chen ki siniem ding a hi ai la ki sineo chen chu ki dam sang ding hi chu le nang ola ko ha ma lien nom hi a chu ama chu anyau pen mang han tia jesu kristan ei hilwa chong le aman jong hi che example chu ahong hila leadership role ki chin ta krista hin kwa ko na ki zil doi cho hi chabanga chu pu pia su nam lam kai hi je chun kilit sa thi le kilit sa tan ti ti chu thili thei lo lam kai jo si ki je ki nyau sa ngai ama ki wei po in a koi i pi ra yong le lam kai leader ki ti chu sum ho pen ning in hoi pen pya cheng ning elu le gam tin nei pen pen ning ti nai pon su bongai ko man the ngai chi chu ju jesu kristan ei hil nau chu ai la tu nya a context sa sei pen pu ps ki sei na hi lo cho chi chu chi men nangol na ala chang hin sim no chana za chana hi chi la changa chu gmf dai ki choi sang na ngani cho ke ho masapen te ei ho masapen te na ti naw chu na ki choi sang naw gmf di thila ho na mun chu a ki choi sang na a ki choi sang nan a kilit sa dan thu ki sei cho ne thima pu pia su particular ta ki sei lo chu me thu he thim ji ta gmf di thila ho na mun zo chu kilit sa hoi thona dim set thila ho na mun ei a chu bible changin man tha kun ti le kilit sa na omzin ki pal hu kun ting le hagau hoi thona omje ti pa chu ki sei cho chi chu he thim ta ya chu amang tha kun na hi ta je wa chu hi ta bang ki choi sang la hoi thona la chang ho chu na in sa do ta chu pathin tu se ya na ki gel hi det ma umji cho a je chu na pathin tu se hong koima na ngai nom lo pi hang bin gi se na tu a khona channel la yong kho ivet le gmf di nan dem bo le views na nei cho na pathin tu se khu koima chana vet lo bi cho thilangol KLun thilangol KLun thu ta kha chunan sei do tho nai anal thoi kan support thoi ai la ka sei ngai ma sao YouTube ma pathin thu ka sei ya ka view hlom ya pathin ke pa lo ning ka view tam ja pathin ke pa ding dan ham thilapu hi tia chu pathin in mi patip le le melang mi chou le le melang mi suzum le le ven ti ham chi chu ham thagau thing chang ho mi na vet dano thilangol thilho pa chinghulam su ngol pa pathin thu ki ti hi view tam ja na ngai sanga view hlom ja man the poi thula the poi tia hi thil hi na vet nge nyai le KLun ki vet in tua na ngol san hong ngol che ding thilan na su ngol che ding pathin lagaw ho pi na ki ti na nga kona gam la che ding na man tha te ding hi ti ka sei do no mai kin chlai mu na view ko hol lo pi cho pathin thu sei na ai pathin thu hol hon view hon ka ti chu ne na
ai wanga atam rồi nang tabang thila thu bo she hola thila thu bo ngai nom ngan hi je wa chu pathin thu hol lo hon pathin thu chavet lo ta chu la ne het lo nang nong thila thu ba na rung lu ja thila thu bo nga ya no nga na yew le le na mu rong chita mong ngan chui cho viewer ho jong ai pi chu yong le tu la ya de nga gam sunga de nga mingol pe na ki thang te in thila thul na in pu lu ai ya chu cho cho alo thela min het chi no mai ya chu min chiong chavet no mai ya chu alo thela chu a view sang ni dol bo yong chu la yung la ka pathin tu se ho ka se ngei ding dol nga na ka se chu la tu ni hita bang hin ngol the thunum hi lo chun ka pathin tu se nop ta ge se ding ka charging ni chu la tu ai no ho loi man lo po thu se na phat ka spe na phat ka pi do cho ai wa man lo po yong ti hi be tang hi chi ja jong hi mi tam ta thagau hu hin na nai to do ta cho ne thi ma nang nang ngol the thua thi na lam na zut zut ba nga chong la ki ho viewer hor ka hi lo piu cho pathin thu ka se yu dol ka se dingu kana to diu dol tong ka hi bo thilna ki sabui ka hi lo ne na nang mi he jong nei lo pi cho na de eval lam jong koi mana mu kha lo pi cho ai wang ke i ma chalo pen mi het kham lo pen ani gel pa nin don but mei me ya gam tin na hin bol gut mei mei ya chu mi he na no ma min ke a min nang na vet mei mei bo cho ne ke nai ke lun YouTube kai nan naw kum si kum get lang ling ta cho view mu wang ka ti mi view hi jong lam ni het ka hiu chu ke ho ka kilit sa hoi tho na hello thil a reality pa chu ka sei chu na support ro hon jang pathin tu na seja na support lo bi cho trash talk le jummo se dinga na support no bu chu me amo la gmf de an se le mi ching hiu cho om ho khu gmf de thu an se le bible dung ju ya ki se le za cha jiu chu nang za cha hello chu he kate ke lunin gmf di thu bible dung zui tan ka se tia za cha thia ni la ho lo chu koi ni ho mo baptist ho ni ho evangelical ho ni ho ham ung ki kholo hoi te ke cha na ki vet diu man the ni hi tu he we na ahim ma thilangol ke lunin hi cho po se dinga youtube ma phat nei man na mi phat nei ne ta hi lu su nom jo youtube ma view hlom le hlom lo po via hi tia chu ki compare to le dinga thu nan se ai le gang chal ni youtube bol ngan lang chu ting ta le nin don but ta hi ka tip na pen nahi a pathin thu ai pi na in se ya pathin tu dung zui ta pt don but thei dinga pha ham ti pa chu na ki nga goin to na tu se o pi mun chu bo hi la mun chu stress ki ti chu nang nei ne diu khat chu gmf dia ya galam vai le gangol ho si inam sung le i hobung pumpiwa hobung lin pen le hobung di pen a ki gel ho ngan hi wai ai le chu banga hobung di pen a ki gela hobung dang lo sikala hi hobung di lo he ta sei thilu khop da ki shong ho lo chin i ti na thilongol angol na member na kai do zo lo ham ki oi kong thip diu ta a ki thip ma cham ha ki thip ma hi le sei lo in tia peng an hong pan jiwa to a kelun in ho na cho hong di gu bang ta cho na nong holoi trash mi ho na ding le nong holoi ki sial na ding ba cho pang da na kelun ni ho sa di ang di gu ta cho ai la kelun tu sei cho serious ta kala cho ipon yong le pathin thu na sa num lo na pa ka sei nom ja ka sei pathin thu hol bin ka ti ka so pe teo tunin pathin thu hol ti win pathin pa ki bul phu le ni chi gmf dai thila ho na ki ti ho kelun banga mingol holoi ji ching hulam banga mingol holoi le dang ho banga mingol holoi to bangi lo de pathin thu i du lo je wa cho so ta bangi chong le gmf dai ki bul phu no khu be to baptist le evangelical ho force doctrine a ko na ki bul phu ngani cho thagau khang pa khang atiwa thagau khang ya cho twai thagau hung he atiwa anu pha le yesu ta anu pha van le sim pa atiwa na tui lung sit na khangai tu ho bung khangai poi ti ho po za za seiwa tuai thim gau khangai pon ya cho pathin tuai gaw ai ve ti ho po seiwa baptist ho na ki ve ngol naw le evangelical na ki ve ngol naw ngan chula hi cho ho loi doctrine na ko na chu hi chi thila kun mi pi thap ngol na man chula aya ko bible pi sem tiong he thei ta lo wa thila pun a sei si ko ta san ba michael nge tiong na ta sanu baptist ho na michael ta sanu to gmf dai michael ta san ki bangkit chula evangelical hong chuti mai kit ai ma michael ki ti hi evangelical le baptist ho het dan to ki bangkit lo cho bible la bai michael ki sei hi cho ta bang them hi cho ai le rapture ki to na hi cho ta bang ki bul phu na pa ki bul phu ngan khola ya cho pathin thu i du lo je la pathin thu i ne lo je wa chu hi cho loi ta bang ki he tai force doctrine ho satan alung thim ma khum lo pe mi lhap na man wa mi cho bui na man wa to ai va tang mi khongol yeng cho pathin thu ki ti mo mo za he thelo ta chu
chia chu chi ke lo hin ka chen la vet na pathin thua view ho ma sa ya chu ade dia ai ho a su zum thei chen ai su zum gut cho ai wanga azum ke hi pon ke hi chun pi sem ta le mi him te condition le mi him ten pathin thu ine num lo naw zo phon doi na ke ho adinga chu view hol ke lo piu ke ho adinga chu view ho man tam lan lang hi jong le ka na to ka kin chu ke to na view tamang ke pa diu jong le pathin lung leina mi tam tang ka tu se ngai ka ti do ke pa na jong ai ma mi ho am sa ne va le e hi ta bang pathin thu hol kham kham thim ka ki pa e ka ti kin ki ho adinga boim lo sa chi chu ke lo na ki ha ding ahin la ke nei ho na pen hi ke ya ka bui na ding la ke fit ding ma cham pon chi hi society nat na zo ai tin het de pathin thu ne nu om poi tin het de tu lai ngai no mu chu pathin thu ta zaw lo pathin thu gila ki hel nam lo nui na thei ding na ipya thanup nup na thei ding ilung ngai cha na thu ging ho ngai nom dek ti ho po thuil ho po na ki su kho ma ngai ding ti ho po chi mi tam ta ngai nom hi sui cho ke lun long gmf dia na ngor naw ne thi mai ya chu ti ke lu hi ta banga in ho no hi mi him khat dinga chi vet nai le chum ke ho naw banga hi ke ho na ai poi hi chi ilhagau di mun inam sung i ho bung sung lhagau di mun zo ain ta lang zo he di hi mi o sin ki het de ti ka sei do no mai ele thila ho ta ta ho ko ma ga chin lang hi thi to gmf dia na ho na bang hon ga ho tang mandir akhun ga chin lang ichi thila ho thila no ho ga ti tang ipinan lo di wem hindu ho khu thilau hi sa hin ki he in am ho je su mina ki chim lo he ai wanga ching khulam gul pi ho nu su ngol ho hi thilau hi he na sa je su mina ki chima hobung tin cho buya in sunga lhagau tin cho bui nei je wa chu alo thelo thilau nei ve ki ti thilau na ki ti je wa chu hindu lohan bonga so no na lohan na thei di lo he ai chu pathi mina ki chim ni ya chu na lohan lai si wa chu thilau ni naw ki lang che ki de ye chun na mi naw she lo bin lang rohang gu jong lo chun phat ki jil po po i ti phat phat ki jong lo chun thilo ni tho di he thilo ke lon ne tam a pathin lhagau mang thai mat na dinga pathin thu hi gospel ki pana thu pai khil hang sa nang lhagau mang thai mat ding hilawa nang thu sei hoi lhagau man thai pun sa ding bo cho o thilo ke lon thilangol pa hoi lai ku gmf de gospel ki pan to pa um dan ham gmf de na sei sunu chu kaw si pu khat ai lo la kaw si nu khat na ti ho chu microphone do pi ding hi chi kam su a ko na hung peng ho jo si khu gospel he na ti chu hi chu khu dan ham o bible kalwala ke man ke nai ki ti ho gospel he dan ham bible la lo be ku ki nam pi chu kong la na he tai bible la lo be wan pau chu ku ki pau ka la ne tai bible la lo be na hing chang wa wan gam kai ni ta ve bible la lo be namino wan gama ki sun ke hitai ki to cho gospel na ti dan ham hi cho bible la me na ti ho cho dan ham ke lon ha sabat mi him wang nei ho cho hi cho chu iti lhagau hin na he na tia lhagau hin na ding bo na ki tong he na tia lhagau mang thai supung na hi chu la thilapu khat honga na pathi mi in so le hi tia hom ki le pa welcome holoi chu iti hoi lai chu lhagau hin lhagau hu hin ka hi wen tia ke ho chu lhagau mang thai supung na na mi nan ngo ki tham ka ti cho abul nga ka hin sei ho zo si chu na za su ke tan tu chung na video he ki da ma me tin he ni a bon che ka hin ba na hin donbut dinga lom long khat chang na sei dom lo a lungdan nom ta jana tu se ho zo su ki va na hi le ps ho kip mai no holding ps ho kip mai chang pa chat na nga na ke chunga ps ho kip hung ki tom te te le elo le phiam khat mei che ki thai ti khat na bo na ke chu zu thei chana zu ding ho bung dang ho chu ke chu khat bu da na man ti ho po wa eng ho ho ani man na viewer ho po wa thu na sei man ta le bible chang gam tin ho aki sei sa ho po nan vial sim ki na nang zo in thilha tu sei ta thilhan tu ta sei thilhan pathinin thilha mangchai ti thya sei yeng pa ke ho zo thilha na to sei da na thu nan se hi ta chun nang le nang ki vial kule no thilha na deilo e wanga gmf dai na ki bor na ko thila kul pi hula thilha tu sei ngan amen halu len ti hula tu chung na video ai ki da am wal ji ki da am wal ji abon ji kai ka vet na reply thei thi reply di ka tia tua chan moi ka moya adang o si chu kan reply pi ai le mi ngoli ba di chu ini hona
nang cho ngol sanin ke nang mga kong ngol di na Bible chang hin sim ho yong abon chakia video ngana ki sei sai cho po khonan ber sim kina lying spirit kiti ho bang se lagaw bu jaw se lagaw kiti ho bang ipi kha jna ga sei do gut te dia pathin lagaw bang chai na ti ki te ta ema ke ho asu pat thilha ta san thilha to thilha tu sei elo le thilha in thilha si abol the mo mong dana ta san na nin gyal kilo thilha bol the ta san pa nei ya hi chlai thilha kul piaw hlei hlei nei lo ching khulam hoi lai jesu krista mi ho hin le ngai lu na thu pha sei kho ching khulam hoi lai new testament bible a kona gospel ki pan to pa ki tu to ni nu nga krista hong ki ning ki pan to pa nei la kha wong a bon se ka kaw se thu ngani khula tu chung na video he ka vet na upai mo mo nom talo angol mo mo nei ta bo kan ha sei pia aban banao don but ding ka gut pia na sei yo si khu le thu ding ka tiai le phat na talo di aye chu na bol khui ma dang ei pon mei che na theya ipu pau ps khoi lo pa khu na ipiam khat be bol ro sa te ding ti ta banga mai che na theya chu ding ta le thil khat hi ta khu bo ke tu nai politics thu kai sei ke lo pi cha politics tung chang thu table tung chang thong gam tin na sei ni cho yong khu gam tin ka gel chu ai wanga cho khu sei the tang ai chu I ki ho now I purpose chu pathin thu le la cheu na pa a bon ska na dai wat su ke ta ka sei nom ta lo na gi sei le a phat na sang a si na tam za ding kin ka dei chu pathin thu dung zui ta I ki pui diu pathin thu idop sang niu ti bo chu hin abula ka hin wat sa chu na mu su ke ta sanom chan chu thila dom sang nei ya ki ho thila dom sa ni ngong ngoi ta na chi na kul piong thila microphone do pi te ni hu chiang khulam le thanglin se hui piong abo athila kul pion ki thina mi pi holunga bui pi ti le chi thilongol kha kon dop lu ja microphone do pi ji hi ju thila pa san ka hi po na ga ati ki ji na lu ki kiu di cho nang hi na lu ki kiu te te ri me zo sa he ta ipi hele KLun Thilha ho pa angol chongol nei ta in hian lang hi zong la ho pi the ni hi pet bia hin pathin thu na kil noi pha ta ke chan ngai ki in lang hoi te ke cha pathin thu ni pi sei mo mo ham ipiti na ki lam ti pa hi la koi go lo ben thila se le tu la hong pa se focus go lo in bible in pi sem ti pa nga hin lang pathin thu na se yo si hi nangong changa khi bu yo an ni ki bu o dinga pa kai mina ka tip nom nei o chi chu ka last advice na he pathinin man cha ding dang anei lo banga hi chi thila khat le thagaw gi lo kha cha man cha jing ding sei do te te gu hin lang pathinin thu ta sei ding dang anei lo banga thila in thu ta sei te te ding in thu sei do gu te te hin lang na mit mo na le thila ho nei na ta lang gu te te lo win pathin thun ipi mo mo se ham ti pa o hi lung thieng ta na ngaya honest heart na nei ding hi pa kai mena ka tip nom nei in hi chu ka advice na nom chuting ta le la sa ka request na nom he Hichi kana hil na sa pathin tu avel hoi ta ngai kin lang gam tinin thui la koi le gu hin lang leitu la ching khulam thila dom lut nu hi bible to su tu te le ding good le in aje chu bible la amlo pa naung lheplhah hi bible to su tu na ding poi pathin thui bi sem ti pai phate ke chain he thimin ti katip na nei thila ki ti hi huang na thu pa phong dia pathin aman cha ji ham chi hen ki dong hi ti ben ain la chi hi idon but masang win hi chi thilha hi koi sim ham ti hani he masa hi ti we thilha ki ti hi pi ya thilha chu kona sim ham hi chu ani ahechin masa hi ti win aban ta la pathinin hi chi thila pu chu hu hing na thu phong ding salvific truth reveal dinga aman cha ji mong ina ti ne wat diu he Ezekiel bung som ni lege chang som la nya pat som la nga sung hen simiti win bible chang hin siming kate ba kai pathin hi tin sei nangma chamkim na mohol chi na dim set hoina chamkim chuna hi banta le nangma pathin hon idana nanom tan song man tam za zo se song san song eng song man tam song eng dum song gel chule song san pol song dum song eng dang song san thip chule sana in na ki tumin chule na khong cha le na theile ho ki sim nan chu nangma na ki sim ni khwa nangma a ki gonga hitai anetin chule nangma khu khuma pang thau ki nu cherup chuna hin chutia chu ka tun do na hi nangma pathi mur sang thing chunga nan umin mai song la
na chi su na chi tau vin ahi nang ma na ki sim do ni khwa pat nang ma a thin mo na akimu do ka sin na lampi ho cham kim na na hi ati pathian thu chu isimu imu do su ke chna ya chu iwat ti ngai la bible dung ya chu pathian in nol na bai cham kim sel van til lucifer chu anasi ma hi ti chu ki chen ta ki mu hi chule pathian in hi chi lucifer anasi hi ama chama dei than ki sim theina jong ana pi in hi chu conscience tiu sila pa ya na chu na ani pi yong le bible dung zui ta imu dung zui wa chu van til hi chi lucifer chun ama lung cham ta hi git lo na ain ki sim do hi ti chu ki chen ta hung ki lang hi athum dan hi iga agya ji ting le e ho dinga chu het thelo ding thil tam tam ji a ye chu ipir ma sangu leisi ki sim ma sanga thil so ni ta in hiong le lucifer hung git lo masanga chu ga agyal thei kha chu e ho jong hi anum lew han na ama to hin anga yai ki ngai lut diu cho iti lai thil su an hi tam ti chu koima chawang chun ke chin zo lo mai thei hiong le lucifer hin alung thima git lo na le do no ho in pat masanga chu phat sot pita hi pathin na lung hlai sel ke pa ta ne to te ding hi het sai pathin asim mi te ho hi robot tabanga asim dan dana program tabanga pathin jong ani sim thei su ke hi wa hi ayen la robot ki ti chun ama chama ngai lut na anei thelo a hi het sa wa he na ngai lut na di ta ki ti hi asi aphading he sa pum puma ki sima chu ting tal do ji a hi ti hi he su ke hi ji ya chu sei ngai lo ta a cha te hin huin bang ding han lang hi jong le nu le pa te hi chi chu he pum puma naw sen ai ne ji thau thau cho na lucifer in do na hin bol ho chu thilza chom ding gyal na ji a hi pathinin epiha ani su thip lo hi cho ban gama ani git lo pe ha chu a ye chu aje ma sapen khat chu i phemi ti haile pathina asim sa zo si hi ama chama deilan theina hi apimo monge ti hi ilungdan na lo diwa pathin lucifer na to chu ani phal hi cho git lo na ni bol ho chana aje ani na kit khat chu hi le i phem ti le lucifer lungthima sit na amu pe chun pathinin ama chu ani sumang jing han lang ani that do jing tale vantil dang hole thil sim dang zo sin lucifer zo hi midi pa hi in pathin hi adi poi ta lungyal avop dingo na hi sun i ti lai jong le thil sim mo hin pathin ngei lut na le pathin mu thim na nei thei ta lo diu cho hi cho ya chu chon sit phat lo na ki ti hi aga asit dan oi lo dan hi miu sin amu chi thein dinga hi lucifer chu pathinin anamo vet na a chon sit na to cho ani bol jam sai azona ke dinga aje kit kha chui phem ti ai le mi him te le van ti lo hin pathin thupi ngai lo si a go na chang ding a hi ve ti ki cha na ji a pathin a hi no kha ding hi pathinin a dei lo ai ei ma lung cham mo nga hung kun do a ngai lut na di ta pathin i ngai lut wa i ho diu hi pathinin a dei hiya chu pathinin lucifer chu hi chan ya chu git lo na ani pat do a ani bol do wa nga chu pathinin ani su mang lo ai hiya chu bible dung jai mu chu phem ti le thila ki ti hi satan thila ki ti hi pathin sim hilowa lucifer ama chama ung ki sim do he chu ki chin ta imu do kha chu hi ya thiam wa ya chu pathinin vantil cham kim sela sim hi in ahoi pen la pha pen dinga cham kim sel no la be ya sim hi hiong le hi chin no na be chun ama chama thila ki sim do chu ama sa pena het de ka sei do no ma ai le hi chi thelapu chu thilang ki su yo chu pathin pi hin lota tu pun bung som la ni chang si gi ju si mai le twin wana gal ki satan michael le avantil ho chang sin dragon cho sat tawin hi jun dragon le asol cha hoyong chan a sat thu tawe ti cho na ya chu thilang ki su ta wana do na pat pha chu wana gal ki sana hin bol oi ta chu wan gam chi ta bang gam ni ong chon sit lo na ki tha ki mat lo na thi na man na lo na ti wi lo hi chu na chu gal hin pat doi cho hi thela pu hin chu ting ta le
gala hin pat wang chun azau ta povin chong le wana am hoding chun mun akimuta pon chun dragon lin gului diabol satan thilapu ki ti chu ama chu vanui lem la pa in ama chu leisi na le han om tan chule asol cha ho jong ama to le ha than om ta ve ti chi ki chen ta pathin thona sei ya chu so thilha ki ti chu satan le asol cha ho ki sei bai hi chung hi bible ai thilha ki ti chu hi chu hi in vanui le si athil na to he zo siu ki ti satan asol cha ho jing na to na ngan he hi chi Amasa pe na he de ti hi bible a kora ka sei do nom cha in chule ipji chi thila ki ti ham satan le loi ho chu na ipji thila ki sa jing ngai da ipji thila ti jing ham first timothy bungli chang ni chu isima hi le thagau thing ki chen ta na se di chu ninu nung lam ting le mi kim khat ta sa ko na pul ta sana ko na pul hading adi hi chu bible thu a ko na ke hai koi ho pathin thu hian lama ta san khat ke pom ji ho sei na hi na hi cho loi chu hungom ding thagau mi su lam vai du ha thila thuil tam ta hung lung lut diu hi chu ama si le phe na thi sa ki dap tam mi phalem thu zo sei ho a ko na hung do ding he ti chula imu wa ya chu bible sim dung ji wa chu thu zo sei ki ti chu thilha he ti na hi chu ahu ta le satan is the fathers of lies chula zon bungge chang som li le lina chu ya chu satan ki ti ahina a nature zo sei na zoa mil hem le pa mi pui cha ve pa ama adinga thuta umlo thu asayo si achama zo ngan sei pa hi ya chu bible in hi to bang zo sei chu thilha hi ati he ma thiam ta wa khat ve hin repeat ki ding pathinin lucifer chu vantil cham kim pen na pathin lal to na le pathin dan thu veng be la jesu christa nui ban chat na wana thil sim zo si cham vai hom ding an sim khut su hoi ta chani yong le hi chi van til chu git lo na ain ki sim do tan asim do pela sa pathinin su mang ding ani gu jing han lang le athil sim tam ta in lucifer le pathin ki ka dimuna he thim lo de ya chu ye chu lucifer na to chu tu chen ni he chi jam sai aye chu agit lo na he vanui pumpin ama mong ai he do thein dinga na hi chu pha na chu hi tia git lo na ain continue pha chu gal ki sana hin pat do a chu pha na chu pathinin leisi na van ong hom la ain le ha na hi chi a le ha holoi le asol cha holoi ching si to hi chi lucifer iti pau chu amo chu thilha hong ki ti ipia thilha ki ti ham ai chu amo chu zo sei zoa mi hlem mi pui chawai a hi wa chu thilha hong ki ti na hi chi thilha chung nung pen chu fathers of liars satan iti pau chu hi di chu tu chana isim do chu hi ai le lai ka do nom chu hi chi mi zo pa le aloi thilo ho chun leisi na to thu pi pe no chi pi tam ipi tam to ai chi thilo na to thu pi pe no hi bibles ve hi ti ve number a satan kiti vanui pum pi hlem la chu adi ama chu le ya le ham tai de ya ju satan hin a bol thu pi pen chu hlep na vanui pum pi pui chat ve ding ti hi chui cha ama gol chu a gol chu chui bo so pi tio ma sa pen he ti ve chu anin a chua chu ni som li sung chua chu ni som li sung satan hlep patep in aumin gam sa hang la aumin chin van til hon ong zong le vin a hi ati imu ta wa chlai muna jesu christa gam tip ngoma hlep patip mam pe a chu na koina hlep ha satan hi chu ya chu ama na toy hlep na hi ji ni ma bung kha chang som la thum na sei na ma na thum na hiti ho chu thilo la gau jing hi win mel chi na kidang dang ba sai thila ka ti chu ka sei ta chu la hi chi thilo chu pi bor ji wa le si nai thil kidang dang a bol ji he ti chu na zo thil kidang dang a bol ji he ti chu so bi te ho khat ve repeat ki nge hi chi thila pu le aloi ho chen le si na to hai pi bor ham vanui pum pi lep lai ha mo na to thu pi pe na hi chu ding ta le mi him te patip jesu christa patip bangwa chu mi him te hi patip le ding na pathin mi ne hi nam na hi lo hi nam ku chi na bol the lam ti ho patip le ding hi satan le athila ho na to ai jinge so pi ti ho mi cho mi su mul pho mi na he klep le ding ti ho hi am ho thanu na le ato gun thu pi pen hi ti chu
hichi principle hi imat du masat diwing avia vela kain ripin ban ta le amho loi chu thil ki dang dang a bol jing ve ti cho ta ngai tu ji cho ngai tu tang no hon jong Satan thila pu le aloi ho chun thil ki dang a bol ji ve ti cho ya chu pathin thu ni pi sem ti focus lawa thil ki dang bo si a na lagaw hin ku hina patip gu nai le hi che pa nung zui na hi jing di cho na chi theu ngai alin a pi sei kina a ye chu iso piteo he si jinga chu akile lai tai ama chu ipathin hingwa amo chu asuna jana a he si jing ni bible chang ka ta ai milam thu pun nung som la ni chang ko na hin na ya chi ve ti ngai le Satan ki ti chu mi he si pa he di cho pathin mi te he si jing pa he di chu imu wa ya chu ma accuser hi cho part sha to tham chu accuse si jing he ya chu ama nung zui ho jong chun mi accuse a hi na yo shu mi accuse mi thila ngo ding mi kawa ngo ding na mi sumdua ngo ding mi ping tha lo ngo ding mi pathin min hi poi ti ding mi pathin na tong the nei poi ima cha ban bol ko bula pathin thu na sei se ti ho to ma mi ngo mi he si hi chu amho nung zui ho hi be ti nai chu imo wa ya chu lei tu la ho chan tong ki to cha cha ying ni hi ji Satan pa nature hi phat ge chan he tu wai chule agup na ama chu atila pat na tol that hin chule zo thuta ading lo hi aje ham ti le ama chu thuta amlo zo pa fathers of life imowa ya chu bible tu sei zo sila chu Satan in thuta asei na ding mu thei mo mong lo chu ting ta le thilo pu chun hoi lai ta he pathinin hu hina thu sei do theinin nga ain man cha thei ding ham na kipum mu lo cho bible chang chu la chu Satan nature thilapu nature imu hawa chu man tale ma chu mi zo pa hi mi lhem pa hi thuta ampoi ti pathin do pa he ti pathin mel ma pa wana ko nang ki son la pa he ti na chu dek da le thila he ati hi tho hi imu chin su ke hilo hamna so pitio imu chin mai le hoi lai cho ma chu pathin he men cha ni mu oi dem pathin mi zo pa hi ati chu thu ta sei do ding le pathin mi te hu hina thu phung dia hung dia I sei te te na lai dio ya chu pathin thu pha sei in Satan thu pha sei kha lo hil ai ya chu hena sa Satan jong thu pha sei hi ti ku te te chu pathin sanga Satan ta san zo I naw ki phun na ai ya chu hit ta banga thilapu nature khat ki he a ki mu chin sana ai wanga pathinin thilapu amang cha te te na thu pha sei ding ain mang cha te te mihim te hu hing na thu sei ding ain mang cha te te ki ti theina lai ki ti chu pathian ta san sanga Satan zo ta san na hi zo so bi dio hi cho chu mu thei lo ham ka ti zo tu nya hi ya chu lai mu na question ko bolo hi ki screenshot in lang na ching khula me asu ungol pa bible dom le asu ungol zo bible hin dom le pa chun phate ke cha hi chu ven lang phate ke cha nang le nang na ki holding ka dei ma ma jing hi ya chu hoi ta ke cha thilapu hi na zo si hi pathin aman sa ding dan mong ki mu thei lo hi in avia vela cha hi examine iki bol din ka dei su ke jana hi chule na ngai tu dinga ka dei chu phem tia hi le FEC bungup chang som la ni chu simai le aye chu e ho ta sa pe la ti san to ki bun hi po ve pi pui tha thu nei hi je vanui mu thim vai pu ho van mun ho tha gau gi lo eng si ho to ki dau hi ve ti so na bible chun ki chin ta sei cho na le pathin thuin hagau gi lo to ki dau hi ve ti la ya pathin ma main hagau gi lo chu ku ki te salvific truth reveal dia ain sol kit ding iti na lai diu ha gel di chu gel te te nga hi mandal second corinthian bungup chang som le lia pa som le gup isimai le muthim le khuwa akiba anai piumam belel le krista ki tu nai piumam ai roi la ata san lo to ipi chana nei khomam chule pathinin thingle milim ho kheu tu na ipiumam ati cho pathin thu chun bible in pathin le Satan na thu ta le thu zo muthim le khuwa akiban na om lo da hi banga sei na ya pathin thilapu chu Satan pathin thilapu Satan cho aman sa ahi ti te na lai ki ti chu pathin sanga thilha zo chu ingei lu zo ti nai chu ni chu hoi ta igel diu aban ta le ngai tu ki tang 1 Corinthians bung som chang som ni la khat nang hon pakai khon le thila khon na don kop theilo ding pakai an kung le thila an kung nom kop theilo ding ati cho
ai le pathian thu isim nung zia chu Satan ki kumna ki tipat akon hai pathini igidal se dingo ai hil naw chu na thila khon pathin khon don kom na ti chu pathin na chu pathin ki chi chan hiding Satan na chu Satan ki chi chan hiding tin hai chu hi da chu pathinin thila jong ahin sol ding aban ama jong ki phung ki ding thila le Satanin hi da chu na po hom sa jinga thu phun khat hil ding ki ting chu i phemi bol naw hi nangin Satan pa chu pathinin salvific truth reveal dinga aman cha the na ti jing na lai chu iwat na hele na pu diabol mi zo pa to ki kop ni dan chu ki chen sela pathin thu chun na hi naw phun do chane tua bible chang in sim do dung jui su ke yung ki naw dung ja chu Satan chu thilha hi pathin mel ma pa hi pathin do pa hi mi zo pa hi na thuta nelo pa hi vanui lhem pa hi lhem na pa hi chuting tal pathin mi te he si jing pa hi ban tal mun ting gam tin vanui pumpya zo thil ki dang bol pa hi ti chule bible chang first peter bunga chang get langa kp ba kai bunga mi chang hi jing pa ha ti cho hi ta bang ta Satan hina ti asei la ya pathin Satan chu hu hina tong ding le thuta phung dinga aman cha jing na lai he kitia thilapu thu sei ki ta san te te na lai chu iphiam ilungchang wai vok mi na ye ti chu chu bible thu ta san nom nai lowa Satan thu sei yo ta san te te ninga ki gut na lungchang i vok naw cho hian chu psychological problem ki hulawa OCD obsessive compulsive disorder zo na nei hi cho chuking le OCD ki hulawa spiritual amnesia hi cho tu na na bui nai hi chu he so pe pa ya chu nangin hatred puma na pupa ipa na ta san diabol thilapu mi he sijing pa pathin mi te zo thua hlem hla vanui hlem chawai pa asunga thu ta umlo mi he sijing te pa na ta sana ama banga mi he sita ding le na viewer ho anga mi su min sit na thei top dinga hatred kamchang na hinza tabanga cho kahin bol hi pon ain la pathin thua kona phade ke cha na thu bu zo ki zan ta Satan na man cha thei la sa lo dan pa jo kahin ko mu ne ya cho psychological problem nei kyu nei pon OCD obsessive compulsive disorder le spiritual amnesia nei zo nei ti tuna ne ki holding in ka dei zo in nong ki le do gang chal dinga pa kai mina ka tip nei ya cho tuna ne defend hi koi madang hilo pi cho thila ko lu nu defend ne dinga hi bang hai bible na dok le le cho na bible dok long chu ka den ka sei ta chala na thila pu yo cho koi lu na te te dinga bible na dok na pathin thu ahi na bang ta adop sang na pathin thu dom na hi pot hi chu na nga dinga man tha na hi ti chu ki chin ta ka phone do pi nom nei ya chu what is Jesus mission chaina peran he da ka dei chu what is Jesus mission first John bung thum change John sit bola chu diabol hi na aje chu diabol chun atil bula pa John sit bola hi diabol na to zo si sumang ninga pathin cha pa hung kilai na muam what is Jesus mission Jesu Krista na to chu na diabol na to yo si sumang dinga hi bawin diabol chu thu phung ninga hin sol dinga o mowa ya chu diabol na to Jesu Krista na to chu muthim na to Satan na to thilapu na to sumang dinga hi bawe nangin hi chi to ki kalchun pathin chu Satan pa mang cha danin sei sei jing in lang masanong ka hin Satan na het thim lozi atuna hi chi pathin Satan is salvific truth adinga aman sa hi dan only deceiver only tormentor only destructor dinga aman sa zo hi dan pa hi kichin ta tuna ka sai do no mai in ya chu gmf dia chu pathinin Satan pa hin man sa hin sole na tiwa hele gmf dia chu phat theina dinga hi pon Satan pa sungkula tangning le thina man na ko khwa halu dinga pathin na hin sol pi ai chu thu ta ta sanum la zo thu na ta sannom je ya chu zo thu ta sannom ho chu pathinin aman tha na diwa ngol na lagaw asol be ji ya chu hi chila chan ha lum num lai le ama noa kon chun hung do thu pun bung som lage chang ni chang thum chang li ama noa kon chun hung do win spiritual babylon ki say in tu na ku ki tela spiritual babylon min amu them chu thila ko lu noi nu chin khulam thila to ki chim khom noi ama na su ngol hin hi chi nu su ngol na ya chu bible na hin dam hi chu i te on na lam jang lo de hung do lo in
ti chu pathin na ko nai what is Jesus mission and now what is our mission ho mission chi phem to hi efficient bunga chang som la khat ahinmu thim na to ga nailou chu che kop bi hu amo chu su salun pho salun ni chu ho dinga ina to thilan ahin sayo si amen hallelujah amen tiding hi bowin chuna thilan na pathim in solity le welcome za khut be to baza gin to wa choila to welcome ning ai pon thilan na to na ki tiu si chu ke kop bi loading social ding ti ai ho mission hai pathin sa te mato ding a mission to be pen in tunya thilha zo na welcome ai le hichi mission ai pang nai lo nai in pathin sa na hi thai nai lo ding ai in pathin tu to na ki pum mat nai lo ti tunya ne het ding ai pathin thu a na hi a ba kai ngai lut na hi ai le tunin pathin mission le aman mission bowling ana pi pen hi tunya subul ya na ki gut di ni chu tunya ka sei do no mai tunin ki ngai tu momong tang na thilo pu hunga pathinin van pau chu ku ki pau na hial tai hong ti ho pau na ta sana na hing changwa van gam alut ni tawe tiong se pau na ta sanwa mo si tingol ka pi ni tawe tiong se pau na ta sana September 25 September ting le separate immunization ka pi ni tawe tio pau na ta sanwa hi cho ta bang be thung se pa mission na chu lu na bible na dam hi chu hoi lang na thun gut tunin ki ngai tu tang hi tabang be ma hi chi thilangoi de du khat hilai mu na azo zo hung phung pa khat ta san the ki ti chu psychological problem ngan ki su tu ti lo hoi lai chu lung thim ki su sel ngan ba na hi diu ya chu psychological problem na nei bo se hi lo wa OCD na obsessive compulsive disorder nei ngan ni hiu chu chiting tala azo na pe na spiritual amnesia nei na hiu chu ya chu ta banga chu spiritual babylon na om na hi ben pha ta ke cha na ki gel do diu hi pa kai mena ka tip nom na hi we